Twebwe urubyiruko rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda RBB twamaganye akarengane gakomeje gukorerwa abaturage ba Kangondo bicwa urubozo bagasenyerwa amazu binyuranyije n'amategeko kandi badahawe ingurane ihwanye n'imitungo yabo. Mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga mpanabyaha, kwirukana cyangwa kwimura abaturage ku gahato nk'uko biri gukorwa Kangondo bifatwa nk'icyaha cyo kwibasira inyokomuntu, crime contre humanité, crime against humanity. Twe urubyiruko rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda RBB twamaganye nanone twivuye inyuma ifungwa rya hato na hato ry'abaturage bavuga ibitagenda neza mu Rwanda, abanyamakuru, abanyapolitike, noneho bikaba bigeze no ku bana bakiri bato. Aha twavuga nka Jibril, umuhungu wa Rashid washimuswe n'igipolisi cya FPR hamwe n'abandi bana, none bakaba baburiwe irengero. Twamaganye iri shimutwa rigayitse kandi ridakurikije amategeko. Turasaba abaharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda no ku isi hose gukora ibishoboka byose kugira ngo leta ya FPR ihagarike iterabwoba byibasira ibikorwa by'ubugome n'akarengane gakomeje gukorerwa abanyarwanda. Iri yimurwa rero ku ngufu ry'abaturage ntabwo riri kuba muri Kangondo gusa. Mwumvise no ku kirwa cya Gihaya hariya mu karere ka Rusizi ko nabo bataka batabaza kubera bari kwamburwa ubutaka bwabo ku ngufu bagahabwa ingurane y'intica ntikize idashobora kubatuza ahandi aho ariho hose mu Rwanda. Ibyo nabyo turabyamagana. Bikozwe n'umuyobozi w'urubyiruko rwa RBB Daniel Nsengimana Putin, bikorewe i Johannesburg.